Assalamu alaikumlar. Urmatlı bak suyucular. Buna karasanızlar, bak bul jakşı nersede. Baktada mesalar, geçkurun otura, düy bilösü menen. Jakşı es alıp, dem alışat. Şoň üçin bakta köbürak yegiş gerek da. Men dele özü köp yeg almadım. Sebebi bizdin sentirde bununda yer az da, an üstünde suğuz yok bizdin. Kuduk menen suğaram. Şulardan bärin rasa kynalgamyn. No baktı, kiçine bolsam jasap aldım da, kiçine bolsam jasap aldım. Bir Lavaso degen uluu Kıtay bolgan. Şonun Trakta degen kitabını okudum bile. Bu bak adamdın, üy bülösün, erkegin, ayalının ömrünü uzartat iken. Bundan taza hava çıkıp turat da. Oşon üçün emeli men sizlerge toka pozitif berem deyim go. Buna jaşlar göbünçe koldan gelse buna munantip baktardı yekkile. Buna bunun ekkenime 2 yıl oldu. Jönököyle çereşne buna bu yıl aldı. Kuday nasip kılsa buna. Aldı. Buna güldödü. Şulardan bärin Batkenden alıp kelgemin. Batkenden alıp gelip anda sal jaş elem 7 yıl vakit öttü. Şu 7 yıldan içinde emi su jok, jakşı karay almadım çınındaçı. Bu yıl Kuda buyursa jakşı karayımın degen oydamun. Jakşı. Munavu nokattın alması. Emi 4 tane nokattık inim alıp bergen. Trenler inim. Biroq muna saptарын karasaňyzlar anan ukmuş çoň alma bolatken. Uşunu nokattık inim har birim 500 somdan alıp bergen maňa. Agay menden estelik sizge depçi. Bul bürö, 3'ü nar jakta ösüp atat. 3'ü. Oşon üçin urmatly agaylar, Kırgız eli, koluňardan gelse köbürak ele bak ekkile. Bunun soğuk bolat, mömösün bürö jeyt, rahmat aytat, gölököde oturat. Daima şu sizlerge aytam go pozitif bergim gelet dep. Dagalan Sapar agay maktanyp atat dep oýlabagda. Men anday maktanyç mezgilden ötüp ketkenmin. Men prosta sizlerden har biriňer uşunday bak egişin kalaýmyn. Bolgony oşo. Bugün muna emi bizdin mayram, professionalny mayram trenerlerden bu yılına bir jolu bolat. Emi bardyňyzlardy mayramyňyzlar menen kutluktayman. Sizlerden menetiňer, trenerlerden meneti köp. Men jakynda Kuda buyursa jakşı makala jazyp atamyn trenerler jönünde. Bir ay bolup kaldı, daýardanyp atamyn emi. Kuda buyursa çıgarabız. Hareket kılabız. Muna aprelden aylıklar kötörület dep atat go. Bul dagı bolsa biz üçün çoň jaňylyk. Men 7 jolu Sadyr Japarow, Nurgojoyevçika lişni обращение kılıp aýtgamyn. Aýlykty kötörbeseňiz jaza berem, ömrüm ötkençe jaza beremin dep da kaýrylgamyn da. Sebep bizdin menet çoňda baldardyň kopsuzdugy, baldardy çempion kılıp çıgarış öte kıyın. Bu yıl kızlarımız dünyanı taň kaldyrdyga, dünyanı anda hiç kim rezultat görsetken jok. Oşonduktan bardyňyzlarga den soğuk kalaýmyn. Hurmatly okuçylarym, sizlerde dagı daima den soğuk bolsun. Agaýyňardan kabar alıp, den soğugyňy surap, zvonok 2 minut zvonok kılıp koysaňlar dele har bir agay oşoga kuwanat, jana süýünöt.
Эми акыр айтарым, кичине болсо дагы бак эккиле, силерден сураныч. Мөмөсүн жейт, рахмат айтат, көлөкө болот, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Анан эркек адам бакта басса күчтүү болот экен. Муну да китептен окуганмын. Энергиясы күчтүү болуп, дайыма өзүн жакшы сезет экен. Себеби бактын ичи баары витамин да, натуральный витамин булардын. Эми оюму бөлүшүп койдум, дагы бир жолу майрамыңыздар менен саламатта болуңуздар. Урматтуу агайлар, мен сиздердин баарыңыздарды сыйлаймын. Эгер менден туура эмес сөздөр кетип, андай мындай сүйлөнүп, туура эмес сүйлөп койсом, улуу орозо күнү баарыңыздардан кечирим сураймын. Орозоңор кабыл алсын. Орозонун даражасын Аллах өзүм берем деген. Ошон үчүн орозоңор кабыл алсын. Кудай буйрса баары жакшы болот агайлар. Ар бир жашоо, ар бир минут, ар бир секунд, ар бир дем алганыбыз бул биз үчүн бакыт. Баарыңар саламатта болгула жана бак эккилечи. Эгер бакты жакшы билген бирөөңөр болсо мага совет айткылачы, мен угуп, ушу багымы дагы кичине оңдоп алайын. Рахмат сиздерге.